ukiro na sila kang nalamak pamasay na po nga Ta'ala. Jadi aja tak capa ya nung mabicue na sabawat di jaji ukitu monro pamasay na po nga Ta'ala. Aja to tabangga na reko nung maraja aja kama ya pasulan. Apa iya tibalisi iya ko ibadah de gacau de gaga tanah si jakamo okolino de na pura non resuju. Si sabui tau makasibi ngoko lagi pamulangi de gaga malaika mule kale na sabar ni pendre loko lagi madue. Si sabui tau makasibi ngoko lagi madue de gaga malaika mule kale matagu menrek loko langit ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh. Ya tibalisi si tongan napa bu itu ilanti man itu niasan iblis. Asalnya itu Azazil. Punggawana sinin na malaikat. Azazil azannatu. Ila na man itu niasan iblis. Ya jalalo talingnya sang anak tak Azazil. Jadi itu situnganna malaikat yang hebat dalam ibadah, tapi suruh sujud waktu nai pancaji Nabi Adam de namelo. Aganna magi na sabab kasombongan. Jadi aja tak dapat kasih yang ia tu pasui ibalisi boleh suruga oleh ripamasay na pangalatala kasombongan. Iya rumalat dai jagai nasaba iya marajing na mustas babu. Kesombongan itu agak berat. Semakin matandre tahu Pak Bu kedudukan na semakin marajing terhindar dari kesombongan. Iya. Ya ko to mapadi me mato mariawa me madeto to sombo pato makada to manume mangi kasi. Iya tu tahu bahaya tahu sugi pamulangin si batau bunga angkai jabatan nah, woi bahaya lada. Mendari titila lang enola tu. Aja gaga, aja taborongi de gaga wadi bangga ka ngokole nama pamula yase cari pamanam itu latu yaw. Ku ulu yang katain na ulu makadaki katombe no ilok ko matay tay na matay to makada belle tay ingat meman ni do ciling kato tay na isi ang kato no ilayawa kalepa ang kato posi ang kato yawana tay meman ni capak na kanukui tay manam ni de gaga ye. Na tu nang kamana carepana supaya maingat ki maka dade tu gaga tau mapacito nga giolo na po nga Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khatara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, situnan na kotong bicara amat yang bagus sekali. Iya roon-ron na tawi ko mati, dua na rampik ke dalam na korang, tapi dua na rampir di dalam na agamata, tapi situnan na cik dimi onron. Jadi iya ro watak kalewe rewa ilok ko tanay tem. Makanya itu kung kataw mati ni japurat tanah katalu, ya betul tu ibaca minha khalaqnakum, ipodangi makada pulok koko tanay ipancaji, wa fiha nu'idukum, koko tanay pe mangiparewa, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, matu ipatok ko pe mapulok ko tanay. Jadi roton tanay apoleangang onrolisu si bawa matu ipatok ko ngitay pulok ko. Nayakia iroki burue angkato istilah napake dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tersekam may makadaya kumati tawe Pak Bu, terputus hubungan nasi bawa tuwe, sebenarnya tidak. Makanya itu teko mati makadami tutup usia, umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup, terbuka selamanya hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu pilih nona papaja napatatutu, yaitu kitab catatan amal. Jadi roh alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicak lupa kuling itu alam kubur bukan alam akhirat. Ia roh alam akhirat ia panauba narek kupurai kama lino. Selama dia nak kama lino alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe ya tuki burue on romat tajam. Aga natajang nomor sidi natajangi kejadian hari kiamat. Yang kedua natajangi amalakna purena piga ukulino riwatuna tuo, itulah yang amal jariah, amalak malari. Naya rupa-rupanya sange amalak malari mega bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan atau sesuatu yang dimanfaatkan. Mereka tu agak-agak Pak Bu, madari ya capak tapi liwat tandrena apalan. Cuma ya kok kuihat desa ena rampe nabita mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Ya sange mapasolo Bu pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sebab ya kau napake temak jenne lolongan ya apalang. Iron nak jenne napake mas sempaja lolongan siki apalang. Napake mengaji napake mas sikiri lolongan ya apalang. Iro pure napake temak jenne wae iro miti okotane ninung ibere-bere ninung yolo-kolo make apalang. No yukotane kemudian dihisap oleh tumbuhan make apalang. Mabua iro tanak-tanang make apalang. Nasi semiyaki buah selamanya bisa dimanfaatkan. Ia ku pasidak ke makanan, pasidak ke minuman, we miyare gaanre patapulu miasona batasan na nacapu ukuatan na tasik dito kupurenan re waramparata. Ia ku pakaian salama na pake ya tutay pakaian nge malolongan nge apalan na rekodece na pigaw. Ya na tu nakada khairul mal ar-rijalun soleh. Si kanjak-kanjak na waramparan na reko tau madece pake. Nasabak dia na mungkin na pake untuk majak. Makanya upasan ni apa ia tiasange amal apa Bu? Kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi gau nasabadi na leti pamase selama ki kutu. Yang kedua leti syafaat. Nasabak ia kai romalada ilan lungi di surga.
Iya ko to pandita patareka tanya suruga tu nalalu nekia pamase sitongan na pada muy. Cuma iya ro suruga hadiah ya lengi to ya masih sama kira. Kita paham ya. Dua mi pas sabaran tenawa di taman suruga pa itu suruga hadiah mi pak bu. Dua mi pas sabaran nomor si di kotanya jalur pamase pasti jalur syafaat. Ya itu dua. Makanya ko surimon rin tau matu maka dia nabi tatanya umatku ya pong ya maka dia pong Allah Ta'ala memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angkat tau matu ko surimon rin maka dia pong Allah Ta'ala dia bisa ya Muhammad maka dia nabi ta umatku pong maka dia pong Allah Ta'ala maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaatnya. Jadi ya sengelit yang lalat tama surga dua tu lalana syafaat si bawa pamasih. Yana tu ampai to pandrite tungkat melo pamulai si di jama-jama deceng madarri na palariada lalu tu kutimun na makada ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi biasa na tambay wa atini mahabbataka wa ma'rifatak ilahi anta maksudi idi mi po wakatai wa ridhaka anta matlubi pamaseta mi po malado harapkan nasabak dia na mungkin suku ya pakasibingo jamay sampaya yato na cinampa yato na mapunco bacana yato na sigaru-garu paringerang de sakadaga ro yanre sebelum mas sampajang de togaro na pure paujatay na patolo mas sampajang malampi bacana mangi liwat cai kadang begitu jadi tolomi masusah milau doang kita ya menirbatul itaja rabbana atina pa ya na baca rabbana atina pa jatuh itu kadang. Jadi launya kopong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari na mancajili tiap pemasuk namu mabicun amalae nareko na masipong Allah Ta'ala maraja wasile ina tu ampai angka makun ray salah asumadak kami na pinong na jami ng kopong Allah Ta'ala tama suruga magay atogang irita makada asu mineway tapi magay ukiro na sila kang nalamak pamasay na pong Allah Ta'ala. Jadi aja ta capa ya nung mabicue na sabawat di jaji ukito monro pamasay na pong Allah Ta'ala. Aja to tabangga na reko nung maraja aja kamay ya pasulag. Apa iya ti balisi iya ko ibada de gacaw de gaga tana si jakamo okolino de na puno non resuyo. Sisa buitaw makasibing ko lagi pamulangi de gaga malaika mule kale na sabar ni pendre ko lagi maduwe sisa buitaw makasibing ko lagi maduwe de gaga malaika mule kale matagut menre ko lagi ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh yati beli si sitongan na pabu itu ilanti man itu niasang iblis asalnya itu Azazil punggawana sinin na malaika Azazil azannatu ila na man itu niasang iblis ya jalalu talingnya sang anak tak Azazil iya asan na beli sih itu iya kata kalau ki jupan dagang kata pak balu roti maros ternyata Azazil pura ni nalaga ana biasa Azazil pamulana tapi nalagani Azazil maniwita iya jadi itu situngan na malaikat yang hebat dalam ibadah tapi suruh sujud waktu naik pancaji Nabi Adam de namelo agan na magi na sabak kasombongan jadi aja tak kada pakasiyang iya tu pasui ibalisi pole suruga pole ri pamasay na pong Allah Ta'ala kasombongan nan iya rumalat day jagay na sabak iya marajing na mustas babu kasombongan itu agak berat semakin matandre tahu Pak Bu kedudukan na semakin marajing terhindar dari kesombongan iya ko to mapaddi me mato mariawa me madeto to sombo pa to makada to manume mangi kasi iya to bahaya to sugi pamulang si bataw bunga ang kajabatan na oy bahaya lada mandari titila lang ngenola to tapi dito gago ko penradi insyaallah iya aja gaga aja taborongi de gaga wadi bangga kang kole nama pamula yase cari pamanam itu latu yaw ku ulu ang katay na ulu makadaki katombe no ilok ko matay tay na matay to makadabelle tay ingat meman ni do chiling kato tay na isi ang kato no ilayawa kalepa ang kato posi ang kato yawana tay meman ni capa na kanukit tay manam ni
de gaga ye na tu nang kamana carepana supaya mainga ki maka dade tu gaga tau mapacito ngagiolo na po Allah Taala. Iya. Makanya na tu ampai maka da innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Na pujila da po Allah Taala tau malo disu toba si bawa tau na puji pacini bi alena. Iya. Ya ro na puji 2 tahun na pujila da po Allah Taala tau malo disu toba. De na kada innallaha yuhibbut taibin. Na puji po Allah Ta'ala tau cicangnya toba de maka de yuhibbu at-tawwabin malaulisu pak kami matu tiasa dosa langganan iya kami tiasa dosa langganan pak mak gosip nasa sepuluh pura situ matu mak gosip sih dah Allah dosa sih sepuluh dia rasa dosa langganan kami matu iya engkau. Tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Angka pak, pasti ada. Dia gak tahu. Angka mi tahu dosa nama lopong kata dia dosa-dosa bicu. Angka itu tidak mungkin tidak ada itu karena memang disebutkan itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Na poji pong Allah Taala tahu to disimata angket pacingi alena. Ya tu ampai pak 2 tu agaga ko tak kalewe istilahnya ko agama. Yang pertama istighfar, mape paci tu. Tapi ya ro pacingi ko istighfar, dena tak de sisa dosa tak tutu mi. Istighfar menutup yang nampak. Pada ko to maroki na sala ko kartasa malaki tipex na tipex. Dena tak de hurupu en kamoi lai tongko mi. Pada kalau ICI, tip X namanya. Tapi angka tu pasusu. Kega pasusu al-afu. Makanya kau ramalangnya nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afu anna. Yang kedua kau tomas sempajang. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Jadi itu sempajangnya palaga dosa. Ina tu nak kada nabi te ko melo lo mas sempajang umak ko nali pong Allah Taala dosana na patadang ko salingkana si bakulun na. Ia ko roko si bawa ko suju tak denna ia tu dosa pada tak denna na donge polir takke na jui. Ida tu ampai 2 mitu garaka lala sempaja pakai kalimat subhana. Ia mi ko to roko si bato suju. Mape pacing ia tu. Ida tu ampai mata anak tu papinat dingi ko minita makota mani batu sampajani mata anak tu papinat dingi. Ida tu pura nama beresallawe maringas di samanang kalaga risese na tau pasampajani mangnya. Iya ni ko mapatu-patui. Mata anak ni ko pura. Iya, satu. Saya ganti dulu yang bagus. Satu. Iya. Jadi makiro Pak Buat. Jadi itu sampajange palega tapi makadai nabita ka penting makadai nabita angka dosa dina lega isampaja perlu angka tu dosa dina lega makadai nabita napasipulung ipong Allah Taala lauti mak juma ummakku napa nalega jadi tu ampai sampaja juma palega dosa nasi minggu iya makun raya dia nak lolongan ya pak dia nak lomak Jumat. Padahal dia tu gak macam ni makun raya lomak Jumat alina tu ni dia nak melau. Ia tu sampai Jumat wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun raya ko mak Jumat pasal sampai jalur rumah tu. Demi na wajib lo mak Jumat. Tapi ya ko mas sampajan ni mancaji wajib sampajan lah. Tabahang ya? Si salah tu hukumna berangkat menunaikan solat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan solatnya. Tapi makun raya tidak wajib. Tapi ya na lo mak Jumat makun raya na lolongan ya ro barakat na Jumat. Dan tidak usah mengulang solatnya dengan solat duhur, tidak usah. Itu sudah sah solat Jumatnya. Tapi mah kurang, mega mau ke kampung atau matawami. Iya, kurang. Padahal angka mau masih untuk ke sidrap. Mega ga jamaah non kan nule melong ke 40 makun rai tapi di lantai 2. Iya.
Jadi itu sitongan apa susu dosa dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pas susu dosa itu. Iya. Jadi ko pala gado se nasabakan iya je ko tomelo salama apa buka dua mi ko gamay to. Pertama usahakan ina matana ide cita nanya jata. Ya moro namo si salah cidimi. Ko si ratu ijata na si ratu si di cita salama ni. Makiro. Jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi ya kode na susu dosa matamba pahala. Makiro. Itu sampajangnya kan na susu dosa na tambai pahala ya koto mangaji itambai pahala masik kiri itambai pahala istighfar ki itu tuh dosa jadi yang itu bawang nah tapi angka tahu nasan nabita tahu rogi tahu makka malak madecing napa na pauja pada na rupa tahu pada ya tu tahu bawai kompe nalisa riwe kanto nalisa riwe tapi nasaboi iya ko na mapaujasi pada na rupa tau tasabo si jadi na wicangnya ro kompe makomoro matu naracap wisana iya na tu tau makada na bitta sila da sapa ya malak na kusurimundri tapi dia gaga na runtu iya na mega makoko mamula masalah nasaba iya dosa ya makoko iya na ko na HP wilay pau mananungan. Ya biasa teh ko magosip ya minewe si bawa mangkalinga ya makokoy de namo keluar negeri dito ni sa teh kana magosip ya no tapi dito ka topin ramakoro di mega tu man rasa gitu iya sisa bumo tahu manontong ina tu ampai jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP nah karena itu hadis na nabita maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya, tapi justru dia yang menampakkan. Ya narona masuk Nabi tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul kan nasubuan no puang Allah Ta'ala jamu, magi dan ketulimo pitang. Ya nama kokoy. Iya. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian makadaka onna iya komate tawe umuru nami tu letuk nekia amala na de pada tatu tu nasaba de tu napa aja malolongang materu sinin na amala purena na pigau makumana tu nang ketutulitame tu masigi purena sumba non rite masampaja kinati ampai upa makada aja na je tabangu ci di masigi iya komega yedi tatatala iya rosumbangatta aja nak kada maki bosi di masigi kecuali aku tu kampungnya di metoga masigi ya kau makada 500 meter yang kamu masigi aja nak tak bagu masigi tabantu bawannya rumah masigi sapaki masigi apa iya kau 10 masigi tabantu 500 juta dita kasi 100 juta si di masigi masa gitu 5 masigi siaga kan atau masampaja nulle kepada kok bagungi masigi cidi pada kan na jamana tidak mungkin tasapa bani kara kega masigi maroa mega jamaana napa ya rota bantu taliang yambala to ko tidi gi wajah ilampunna manassa namaga tiga na pahalana mi ko meribila to ma bere jamaah ya ko bagong ya masigi na pukate mi sipu do jatama pe ko ni si padua mi tu nama yo lo baye pada mi ko to makaroba maka meli sapi ta 500 juta tau rogi ya tu alia tu sapinya tak 25 juta sapi balihe nama kana raja tu 25 juta tapi pagan na 10 nih daripada 500 juta melengi cidi nagana bila ko to makaroba bulu-bulun na kay kami ka bulu-bulun na ko 10 sapi na ko cidi nama gale jadi ya tiya sange makamala to macatopi ya na to ya guru tu ya sange makamala ai madodo to ti lolongange pada rumah kada meki mega palata peko carana isappa imakada kiga amala cicen ni ijama na dina lipa pahalana makada mega toni kosona pada mega kosona misalnya kulangnya angka pesantren pak kepala korang ni bangun na meto kila umrah kega ipala yolo iya lo pesantrennya ta bangun aja na tala umrah
pura ni pole umrah cicang aja na tajok kabondrina. Ay na pura ni pole cicang pangkat tu deto ni mana na to pandrita itu makada sunnah, angka makada wajib itu umrah. Dena kada dena yang mana na tu makada sunnah, angka to pandrita makada wajib. Tapi hanya sekali. Ya ko pole ni cicang aja na talo lisu. Nang kana pesantren pakai pelak korangan kana maka pelak dia mampu ya naruh bantu masak mana na 40 tu tau isuruh jallo ita masuru ke masak mana dia jallo kini di bantu ya makiro nang mana gare nanya ko idi la umrah na dia diterima umrah tamagan bangkaron itu loki umrah cica ko sisa bumi apalan na dia naga tambahan na mati gitu liam itu sisa bumi tak tercatat dia mungkin kita tambah tapi ya kota paki mak bangun pesantren tapatamo ko masigi tabante na nama kapala emaga pabu salama tu ya tu nana ko manci guru pangaji binale na pakapala si nana masabu anak na pakapala de na paja tamas torang pahalata mati ni kanyo ko kiburu taselang ina rasa nabita angka umma ko matu taselang mite amala na nasabade nang kanajamay nanya kia de na paja tolita mo pahalana pule kendroy nasabale na pamulay wisi de deceng nasabari na lebang itu deceng iya ko meki salama na magampa je papu de na meko kusona loki umrah macam ni ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung nasa kita putar-putar masambajang sa dito sulat-sulat itu masya sa dito ko matawa pa itang ini coba kare na ini amala ga talalung atau aga kama ko meru ya magampang pa kali-kali na ya ko ibadah mimpi gaw capak dari rita amala ga isapa atau kita mencari yang lainnya ya ko amalamu tasapa sapa imege pahalana sama kiro pada bunyi ko gato mak bagi-bagi maka dawaga nak bagi tekoro nak bagi tekoro kada iba koro plastik nak bagi tekoro yo po corona sang motor lari lokiro dega monrolok tu lari plastik capu pi tu motor ena perre lo ko plastik ko tau maca makko mati itu dalam ibadah mai gatu ibadah pak makoro tama ki basigi nak batawe aja jota sampai sunat namo maniro sampajang jama-jama makakanja ijama aja jota sampajang bali bi bang nasabaya ko masampaja sunat ki de pagajan cina yalengi syafaat tapi makade nabi tani gini kita mangkalinge bange na bali bi tu bange napa na baca pak dongan na bange iya malengi syafaat ku matu ke suri monri nabi ta makana jadi ya aja jota sampai sunat namo mani makanja namo macanani mengaji na batawe tutu korata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Quran tapi ya kau bangi tawe tutu korangnya jolo tabali bi bangi napa ki mengaji ko meki pataryo ngaji ngata magai angka yasan cerdas dalam beribadah ni angka tu tahu pak biasa-biasa mi paha biasa-biasa miri tadi jenang kaniri ta masumbang jenang kaniri ta janu masumbang oh tapi makai gapalan na sumangan na magai nasaba nasubui amalakna iya pak angkat tu tahu Deni palete pak bu saya dapatkan dalam hadis itu Dena lete ku siratal mustaqim nabi tameto maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar napai malala lo pada masyar ni jemput kemudian dibawa ke ila rafiqil ala jadi dena beli itu to pada tempat tereka maka dia tu nya tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalana di mu antar ko pada masyar na pasaba napai malala lo pada masyar ni jemput kega maka dia nabi ya ko ka umakku masidak kada de disangini ga tau nasidakai tau isidakai de tau nisangi maka ni ga sidakai iya na tu tau matu de panalato kepada masyar ni jemput dibawa ke ila rafiqil ala biasa mungkin masuk bak detis sang ini kata tersumbang nah semua iya tersapa ya roh maka mau tu gampang siapa ke pesantren ngoko ke apa mencabe ke sampai tu mencabe ke iya ada pondok pesantren kali indris sang anak guru na mirisang talipung iban di guru na angka gana ayati mo ko tu makapala angka gana pakir miskin ko tu masikola ko makade angka siaga pakai majana siulang seko tabe aja nata podang asana jatuh nata pasirun tu atau na ya pawajar ni pakai majana siulang itu nana aku tu aja tapodangi makade ya wajar aja nata podangnya setak transfer ka bawan ya nariyasa tau mas sumbangnya de disang ini ga tau na sumbang tau isumbangnya de tau nisang makade ni ga sumbang
Selesai mati itu nanak masih sekolah si runtuk ke Palawangan dia nang kadis sangi makadaya dia bantu kak batu ku masih sekolah. Idi dia tu niris sama makadaya dia bantu ya nanak. Yo pukui pampe ngangi langsung nanak na itu si runtuk makadaya dia mu ita dia cik dia tanya iya. Nah itu dia. Mubad itu mubad. Iya. Ni nanak berhasil loh. Iya mau tu biasa mania ro iya dia tu nasabari na tak pamubad itu. Tapi aku dia dirisang dia gaga puluk. Yan na ronasa na bita tau masidakai dia nisang ini ka tau nasidakai tau isidakai dia tau nisang dia na lokko pada masyar sipul nga tu nasa na bita napay melo lokko ro na yoli yan ko na pasipulong nga na yatingin na panalingan palo napay so tingi balender mo pa yato pa ya ko de tulle pakiro makare de gagaya de ya ule molay ro ya ko de tulle molay ang kamo palalan na ang kato pasidak kana sa nabi ta pong Allah taala mukuroy ale na parewa isa de na bilang na parewa kan kega rahasia ya kong kataw milaw sumangat tale bani goncingon ro adita tale bani gonci patti duita kada tade ang ka gonci naloni taala ka kutudalang ale na siya menala iya. Maraji memang tapi iya mi rolala dena antri tahu ya pak dena antri ko ya ro apa iya ko ya tu mega na jama te antri ki iya ingka tulala dena antri tahu ya betongan na yale meto jalur khusus nasaba sisa buta udale kong kacidi sama kiro jadi dena meta matajam pada rumah kena bita ya dah huluna jannata salamego tama suruga salama demo antari pada kalau ko pasai na dena sopasa namo me ko lari iya bitu na pagurungan na bita wala ide cetau mapeja lo koriko nang katau maseke basako iya topi di beli bola atau ko maseke makanan to siya kaperangan sisile mo to aja layolo iya barana caunasang iya yang kedua oto ko makasiwari waktu mamana tinro na tahu itu sampai tahajud namun nun rakam iya maraji itu jangan raja baca bangero kemudian yang ketiga wajarang yang rada atau makin rada aja umpodang beli bola sama cicil motor di palepai maraji itu ya ro jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya iya ya pe kode tulle maka dia ule mulai ya tu pas kaje itu ibadah Pak Bu dia itu gaga tau mulai pas suku maneng makanja sampaja sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betongan na makanja ngajiangan na makanja ti puasa na makanja ti pasidakan makanja ti tinalaw pada na rupa tau dia itu gaga pas suku siseng angka tau ya ko isuri masumba maka sija tapi ko isuri masampaja sunnah maka kunru nah saya tu lagi sampai pernah desa disipan rasa-rasa iya angka tahu ko isuri mapuasa magala pokoknya puasa Senin Kamis saya mulbit na jama mana nah saya namo je mapuasa sesule tu manyamatiasa di ko mapuasa tapi de nang katulia terus kido na tulipau jai bali bolana pada papuasa je jadi de tu gaga tahu suku sisang iya na tu nabi tak nilaw ko po Allah taala alenga siaga egan na rupa-rupan na ibadah na baran na matu na jamo mak ko na di salama makito jadi itu ampai sinin na ibadah itu kemana suruh ke capan sampai ya sunat duha enggak tu na po nabi tak istiqamah duha itu 4 rakaat 6 rakaat ko hadis qudsi ya kon na rakaat na po Allah taala na jamingi maka dok babu duha tama mati itu pak duha ya jadi makom itu pasidak ka makoto angka to pertama suruh ga ini pada sa pertama pasidak ka ya angka to sampai ja sunnah oku salat sunnah awabid iya to ini magala mak berejama angka to jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kana takapuici dia na tutapan nanungang betul kan aja mo ta paturan nu sisang makanja ni ko megay itu maka dabaran na yo na satu salama kan makiro iya pak tapi dia tu gak tahu suku sisang dia gak kakama tu teruntuk maka we anu dia nak kena runtuk masumba cocok ni dia nak kena sidakah tapi ya ko sikiri sampai jatah tahajud dia nak kena apa iya jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan pasti dia tahu iya untuk memiliki satu ibadah khusus
Ya tu nak kada engka ahli tahajud, engka ahli zikir, ada namanya ahlul Quran, engka. Yang penting kata kapuci ni. Iya. Ya maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datangkan rusuk aga jileto ni ha. Pode gaga ti sata sumbangan. Iya. Tilo do ngatonya pada terupa tau. Iya. Tapi cidi bau-bau aja lalu tak berseke. Apa ia tu tahu maseke dia sisa ga sengarna. Pak namo tau seke cacatoy. Iya. Tega. Ya nama seke tae pak mapunco sunga. Napa ni malampe rampe-rampe jana tahu pura di lemak tahu pak naloki buru teh masyarakat buru nai teh baca sana nasa kan di pa biasa tahu ya padahal buru di buku-buku nai iya aja lalu tak maseke ina tu nak kada nabi ta salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan abas sakit komelo ki nama sipong Allah taala iya aja tak maseke dito tu nak kada ya lepi gaga teh ni asa teh mabassa de namu mabassa mi mewa ya ada tahu mi cawa-cawa beru ilau dong ya sia sa mabassa iya namu foto tali ngagaga te ko tulis sulak mi matata dito namanya mo papinadi na tahu pak angka tahu ya pak komo je tu tahu pak ya ko cica mo pilau gagana maka mo patu ye tala mo ya ko ganan ya kedua makrani kesiro ko ganan ya ketalu makrani obe ya ko pakapani law gagana makrani iya sih jadi itu mengingi mata tu tahu tapi abas sakit ia tu tahu mabas saya pak degaga lai pojo ku pong Allah taala macawe pole suruga ma pole mabela pole ranalaka lai pojo ku padana rupa tahu ia tu tahu mabas saya napanya tu tahu mabas saya pak dia mega hisap dia nama rajing hisapna iya tahu malapa ya timna iya dia nama rajing hisapna tu ya usaha kangian tu nama tu tahu malomo insyaallah iya ya tiya sange pasidaka dito na kada dui pa kumaka di sadaka yani kumaka di impact orang para patu jadi namo tu lobi masigi tau pasidaka na to watakale mi cawa-cawa mi lo kepada tarupa tau mi cawa-cawa merennu yana tiyasan pasidaka tabassumu ka fi ahika la kasadaka nasanabita ilau doang pada tarupa tau pasidaka makanya pasangi aja lalo talu payar komeki matinro papasana nabita ilau doang ngisinin na salangarone salamakun raya to matappa rone to matappa makun raya itu nanya sinin na mateli disunnahkan itu kotoliuna ibaca nih Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tabaca mo ya komeki matinro ha aga jipe tabaca Fatihah tabaca mo di Fatihah kepa kulu Allahu akatalu kulon subirabil falak kulon subirabil nas kemudian ayat kursi ya kupurayero ya berungang ilo ko pala limay napaya sepungo ko atakalewi ya narunasa nabi taman di ayat supaya kongka anu wadi makasola dia natamo ko atakalewi deni ya micui ya berungang mi iya napaya sepungo ko atakalewi pada muiko to milaw do tunay tutu Fatihah maka daki di barakatil Fatihah ya romatu taisoy ya kupura ni tabaca Fatihah taisoy tama tilawi naman caji pak burok kilala watakaleta aja niya sepuak bawang dihisap itu masuk barakah yana tu ampai ko do tolak bala deni pangolok kalewi limay ipak boko ya kui baca ni Allahumma dafa'annal bala'i pangoloyolo ni limay Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul Allahumma dafa'annal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar napai bal rabbana atina bali ni lokole magai makdelen pangulute mantasabi aja mu bawa lokki alimu bala'i yaitu ampe ko pure kunu tawe de nia sapu ngalio ko pala 5 ko rupiah Pak mo mega tahu tu Pak namo bala nanti mana tu lokolena itu sebenarnya disunahkan itu ya ko milau dong do tolak bala iya imario lo nesang mega mo pang kamu pa dua mo telu masigi uruntuk akadua milau dong yolo doa umum doa keselamatan doa aga sana doa selamat pura ya romatu baca sikirina iya tu cepat na suratul Baqarah napa si milau dong tolak bala na yero
makoko imang na mo milaw dong ya kapatat dito ni sesa na nilaw dong ali dato ka maninilaw dong padahal iya tu daranot tau matewe ko tau tuwe pak dong itu daranong ko di pak dong tu makanya bija-bija na alena almarhumah upasangi taki buarangi wakka pak tamatota manyamamoto abo dito tita banyo ko makado ko tasili kampo tonri makadaga na butuh ka tawo ko ano je tu makanja to ya kibuawa ka pa ya tu sujadangi mang apa de tu gaga masigi de gayman na panitata to yan kay man ko masampajang yo po ko jama madari mo tadeng yan ang kasujadangi mang itaro ko tonro ngi mang tata ya ko makado de gambala de gaga lapisan bawa nas mihrab na imange talian nyambala itu malaba-laba cek de pon rewe na panatari sujadaya se na mana sama lolongang ni mataru apa tata tulinon rimange itu iya kota neyaro makorona makada sumur bor atau listrik pak itu napake teh mengaji napake teh masampaja iya tu manarai imon ripi itu pala imon ripi nanti sampai medar rupa ko makale ko kasumbangan di namana sa bangun ngabani manarah ko kapaboto masumbang bangun ngi pala aja nu petami masigi jadi ko kapaboto masumbang batungan na isaliwan na jung petami pala tengi angka tau panrita tatai na palaba mo itarima sumbangan na paboton apa nasa yan de mo tarima itu napake boto napa di pede mega dosamu pak gara-garay ko na dena beto kan gara-garay ko de mo alay di na boto lagi nang kanang palabay tapi ya ko ulama matika de meto na tarima ya ko muisa ni masalah mo tarima mo pitak ko pasitate yang kami makade ko mo tarima pa ko rayo patami ko lala masigi mabangung batay seti tenga ko na ro pake mabangung WC ko na ro pake aja nung patami lalang angka pakai ya roh jadi madu-padupat tu pendapat atau pandita tapi aku meki matika aja terima sumbangan langsung barcode na taki buah atau celengang suruh ni kada aku meki masuk bapak tambah dia ko celengang aman ni panitia ya tu pai kita nai matuk kada polike ke yo kada bisa ko bicelengang wala selesai ni tu dene mega pakutanan yo pokonis sangi makada paboto je tu balega le pasti pape ngopi mati tu itu jadi waktu itu Pak jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu jadi tapi upasangi maka dah kau nak usahakan ni nangka amal jari atau salah aja na bija-bija mana ye di tu mo pamakokoh aja na bija-bija tamala dataranong angka pasan na tamatay riolo makada ya ko bija-bija mo moranong buta ciwali ko taulengnya mo rano nga buta rapa ko so paka batang kali nga biasa rodi aga mana na ko bija-bija mo rano nga buta ciwali ko betungan na ko bija-bija mo rano nga buta ciwali ko nasaba iya bijamu yang penting makibuah ideceng ang kamo dece mo lolongang masampajang ya anakmu ang kamo mo lolongang syafaat pahala yan na riasa buta ciwali tapi iya ko nasumbangan ito matona malolongan itu tapi ya ko de nasumbangin to matona alena mi masumbang untuk alena tatang kana lolongan to matoy syafaat pahala asanna nya na to nakada to matoy dulu pede mega bija-bija pede mau pa nasaba magay mega transfer pahala ya nanti ampe dia usapaka itu doktor makada dua anak cukup aja pega mo ko bilo mi jaji aga na ko dua mi akibo na cidikiru cidiginte aga metaranong iya betul kan nak kak pega ini angkan itu lalan nasa tau pandrita maka dia na mu hake kaiwi dia tu mapunai wiwi jamu pa tergadai mopi jadi tu ampai nangka anak-anak jaji angka anak-anak jaji na mo dia kan si minggu jajinna namate hake kaiwi itu masalah apa yang masih masyhur dua ngasum jajinna namate hake kaiwi angka lalu maka yang penting pura itu hakikai artinya pernah hidup dalam kandungan 50 mi atau 6 mi ulanna natako alawang berarti pura itu anak hakikai alengi asam ia kode pana manasa dalam fikih ia kode na manasa makala arwane ga makunrai maka larikan ke laki-laki jadi akong ka janin dia pana bentuk tahu
Dia peniri sama kada arwahne gaje betongan lama bantu ni tapi dia sekadar arwahne kata makunrai maka kasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai mato ke suri mondri. Nah, iya roh. Jadi usahakan ni taling yasam. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir ko hakikah lalu ki. Pak Mega tahu tu icera lutu mi. Sampai-sampai icera lutu manu mi gereran ni. Iya, batu-batu tatu dia lo kasih Mega dia na mampu. Waktu menyingkiri maka dami tu icera lutu de lalu je na gere manu lali na minate ba. Betongan la lutu mo pi pacera na. Nah itu ku pace pahakeka bembe atau domba saping na palabay manta sapi wading pitu bembe angkat na kosi di saping ya ko makadaya besa kay saping ipake asan ya tu kana ulama fikih palabay ay bi ko manu de tahakikay nya leta na makamotu gampay ako mapabuting nang maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti de na marigaga atau meloki mahakika khusus makibuah undangan cucuk man to. Iya, demi aja na tetap ulo na. 50 di tahun umur na aja to na takokoge pa ikapari karoba pa dumeli kokong. Iya de to. Cukup apa aja tuh kumaka dete akika pa apa angka lalu maka ada 5 matapa ulo ya lengi asang igirerang olo-kolo kemudian dihitan lai sunnah jadi pitung ngeso ya jinna tuh dianjurkan juga dihitan cuma dia pengen rule di palaba padahal itu semua kasih nama potong rambutnya tapi gondolo itu ide gagi seudukna namo silam panasan nabita habiskan na pemutimba siaga tanana aliangi ulawa makoro tanana napu masih dekang supaya anakmu dia dalau salah dia napa kasiri koko tangana masyarakat. Yo pwede yan to mahakikat tapi Pak Bulawang na na de ni timbang ali nami Pak Bulawang nga Pak Nene na mga kasijak maling ulawang apo na padahal din mo di situ kan na Pak Bulawang tu kedendapi sa pulusi di taong umuro na nasolangi watak kalina karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu karena di situ dia haid jadi deto na solangi darana yaitu ampai makun reye wadi mak Bulawang ngarone dan wadi ngapa arone bede na hai gitu sih to kan iya itu hikmahnya kemudian upasanya nama kadaka takibuar ni wakapa wija-wija tak tu idi makokoi aki buah memenik sebelum mati ki masak mana di meligalu makalong darah pangimpang masak mana dia kata wakap kung kagaluta ko to si di heto po dabanya na ta kadang ko to galuko si di kami na mabicu 5 miare aja agak bagay yaro meka wakap kangit itu penting apa ya ko na tay ranong ngai ya ko mapahang agamay coco ni pada anak na almarhume na pahamo agamay manyamang mengadakan ni taksia mengadakan menyamang mo ko bija-bija makor ko di napahang agama peko ni tuki lagi madari dia na jampal yang palai ko tomate ikiri lo jupan na makulia ya minatali po ko capu idina ikiri ngang idi masemes mani makadala tu nikiri mata iya denang kana kada puramuki gatuman rema disi moki ga denang ka manasa tuki palai ko tomate lakai tamakoto makadana poji ka de gaga itu masak dia nak baine ko mate palampura memang ni tatanay ni gare kodi tamatap perewa kimatu patudatulang tatanay wi makadapa kira-kira mabaine ki komate ka palinga makadami tarumiri ta iya bisa jawaban iya iya ko idi na ite gare ganna gage pasipulu kadang ang kagaga ye chinayandre deniali na saba ang kagage pasipulu gadui mate ki matu sa puripala capak na ya natanya tak pas dia memang iboko ngalita man rasaki itu penting Pak makai ga tahu pa naseke ketiga rona macina man redoria law makutana doria makarte 200 sabuna sawoy soli pa padal si di juta di na perikantong iya
Makanya itu saya dipesan itu, salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tia sange tahu malampu nak, ia itu tahu pasti lampu ya agak na cinai. Maka aku macina lah ada komande dorian ada mulai meli dorian lobano meli popa rasa dorian apa minum. Betul na. Aja mau seke kang tiga romo. Na rekomelo komadece. Iya, itu pesan. Saya dipesankan itu. Karena itu nak ya selampu maka kong kadina teh tak dena dompet na tak dena mulo mite napa kalau bawangin lo bola na tanya lampu itu sak bin mi lampu iya tu. Ya tia sange lampu na le kota pelo makanan ka pelo ta pelo kota we aja mo pelo ya tu pelo ko demo koto ya ko tu da ko aja mo pelo o ko puya se oto ya nanti asal lampu. Ulama dulu kan begitu. Angka di pangalibin si tale pokoknya le beto na wadi yo pidi ling pangalibin si na lengi gola. Pegawai ya lengi wan jalan di alih jalan sana. Itu bisanya apa ternyata pegawai. Perjalanan dinas awe lengi sembako. Iya. Iya namanya nah. Makanya bahasanya laki buaki wakaf. Aja nata wetaran nongang. Iya nang kamu cek dia ko tu wakaf teh aja tu lawangnya bu aja tu lipasipul pasilapo. Ipake macane. Dedi sakka ki manta satu kitu. Mati ki matu beni monrimi malai. Iya. Mesti yang kata wakaf kang. Saha kang inang kaya ko de pegaga wasiat memang takibua. Ya ko pole mate-mate kung katulaw ko cede na se ko garang ya sumanga ko masigi. Aki wasiat. Iya. Aja tamate bawa man rasa kitu. Aga ko kelala kubur, aga meta tajam. Wija-wija de gapil lodongang. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila da makalicho makare so mapasipul ale makunraye. De gaga ya sumanga man rasa kitu. Iya. Namo tu ko idi mate pa mabay malakay mato bay neta. Terimo tu talungas so patangas so. Yan aliwan ni dena na terri. Yan na nonton na pelekarto to limicawa ni. Matito na micawa ni. Yan na na si ulam mato ko tumakibuan ni status. 1 bulan bapaknya telah meninggal karena pemakagamar tari-tari. Nang kanaduda makada sabar say makadari makasih. Den pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu matangangnya pasti kinroki melolo. Nai tangay itu alalangange na pura itapa memang tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sapa itu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jajan na ya rotabila maka dana ni pulau nomor anda ni pulau na kurang. Pede loki tu pede macayo ke calori na kiburu ya kon na pulau na 50 ni tahu umur teh 10 menit tu tahu. Angat taki tapi nabita na pau likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain okoki mangata antara 60 70 oki tu mega mulai. Dia nang pulau nang ngata-ngata memang ni. Pai di tau matoy tata cidi minta tajam dia mungkin mate maloloy. Ya upui di maloloy dua mo ko dia to mate malolo to mate mato. Dua mo pai taja di matoy dia mungkin mate maloloy pasti mate matoki. Iya, napa ni apa? Deto na megalada tu pasangangi nomor si di tajagai sampai jatamu malada tajagai. Sampai japaralu. Apa iya pamulang magi da sampai japaralu na sama mapamulay taong madang. Ya ko makanja mo iparingaran na lala sampaja tu dena masesa amadangan na. Iya. Iya na makanja mo. Iya tumpe makada yang pati sampajang tajame aja na lasa makatolo galunge tolo marepaki magay de. Salah-salangi je tu kapang masa talupay mak bagi dale gara-gara lasap padale. Ya kalau loki galungnya loki pasai loki kantor kata sapa kan dale tu. Ya kalau loki masampaja ni galawi. Pangotoro dale. Loki jolo ko pangotoro dale na palo sapa dale ko meki malomo. Aja talo sapa dale de tasirun tu pangotoro dale. Pada ko to melo si mala bantuan ko palesa na din telipungi palesa masa dia sirun tu. Kama kiro asam paja ni jolo napa jokah insyaallah nan na pura yukur itu dale pak na de pada to jaji na patan tu pangala talang kato pa malaikat suruh bagi na de na mungkin salah bagi malaikat
Ya to mi tu ko cale nama dari salabage. Iya ko malaikat dia mungkin salabage. Nah dia pernah terjadi na perapatan tu pong Allah Ta'ala. Angka malaikat isuruh bagi. Ni sakadakin roki monro. Lalan namin lokoridi madu padupang. Angka to yale dale na sabak makareso. Angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajana. Angka to yale dale na sabak na pakanjaki pagkaukan lalo padan na rupa tau. Angka to yale dale na sabak malasa. Kami tu dale malasa pak. Malasa pinapang kabali bola na bawangi basukui. Iya, angka. Ita di kada ko ke rumah sakit. Tama pi rumah sakit nang kamana te kota ang kamana basukui tama. Jadi makai to pandrita angka tu tau pak dalle nami melo na ala yang pe malasa. Yana tu nakade kong ka andre na bawa ko te ko malasa ko coba lalu na mo cele mi. Dia kan mali pak murah. Cucu ya tu dia na salah. Aja mau takkan aja nong malasa ko dalle ko melo ada dina ko nanya na tula saya lele wali maka dina bitta si sosiwan ni mi umma ku masemang si tak dosa na ilagga. Nah itu yana to ampai Imam Ghazali teriko dina malasa lalu na siulang masela ko ya lupa ko pong Allah Ta'ala yo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na mandari lalo ni sa po magabawan niya aja itu liwan pat diutuy deh pada pajo tu pat disiu deh makote tapi itu ang katulasa Pak Bu itu menjaga iman termasuk sakit kepala engkau baca ko hadis sa makada ang katutaw kung napuli ke tu pat diulo ta pemata bawa sama na merep pa ulo na pacinampa minapatadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tasi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa bapak di bawah sama na merep pak udah tapi cinampak nih itu tanda iman masih dijaga. Yo pokok mapat di ulu mi gargarenran. Lagi pada itu kapa gaga ko pinra magala macicil di. Hah? Itu gaga. Itu je tu panrasa itu Pak itu panrasa lah kita tu. Iya. Makredi materu. Iya, hati-hati ki. Iya narona na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah. Maka dan kekaman kasih pinran na. Aja Hendra bawa namo papinran. Aja Hendra bawa Pak Bu, namo papinran. 2 tuh halangi tetap surga. Inran si bapak pinran. Iya ko inran maka maje ko papinran na tajan ni wajah. Makanya itu kong kagagatan indra te atau kangi ati epong ya ko nawaja utarima ya ko de nawaja puro halalakan. Ya na tu nakala to mata riulo ko mapinrangi paparimang iya mi tu na papinra ko nawaja iya ko na painala makadang ka tu paparima kokoro. Betulan na ya ko nawaja itarima ya ko de nawaja puro ni halalakan. Kira-kira tu lebotang. Indra kita di 10 juta tatokan ni ati. Maka lagi ko na wajah ipo mo tarima yani ko denu le wajah pura ni halalakan. Aja mo taladai. Aja mo tapodain kade ko mo wajah itu wale ko de mo wajah halalakan do de na wajah itu. Dena magai Abu Bakar itu mengatakan aja lalu gaga pos sangkutat kulo ko tawe si basangkutan na telo Korea umati. Makanya disebutkan wa antasaddaqu khairul lakum, jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Iya. Parai ko indra tador ratu bisa bubu. Aja mo ta podang ito minrange, maka ta pinrangan kada ye tabe kay. Pinrangan ni tapi tatokannya ti epo. Iya ko na waja iya romatu indran na ro utarimay tapi iya ko denu le waja epo muhalalakan. Supaya mati ki matu dega sangkutata. Apa to melo na tama surugan akan mo pamalaikat jolo-jolo engkau padi mo korohe. Tajeng ni peko ni. Para ko to melo menre pasawa na kada kindu tike kada ko kiyano. Angka di dilala ko bandara dia pernah cucu tojo ka pagel lagi makatani tike makko mati itu ko angka papinrat ta. Ya aja tak kada pangkat tu tahu pa salah-salah nasat de. Oh ko pe sorimon itu mapasilolongan tahu bodoh. Maka agak tahu kunru to kan lah itu. Mapasilolongan to ko matu. Iko na tahu liwa sesab na sama magay. Mak yana to ampai nabita de na sampajangan itaw angkay inranna na rekodega gasya tanggung. Deto na melo kilamay. Apa maka de tangabuna kulino he tari matajam.
Magay, nasa bayo ko kusurimon rin kamanang isinin na tao dinot. Mapamuli to jaji pamulang na to, tao mati pacapuran eh. Ipasipulong ko pada masar, iya ko tao chidi sapa, maga kira-kira. Tao pinrangin na ba, ipasilapo ko to galungin lang nga. Napalay sapa atau isapa ko pasay din na to, maajan chika na kinrimonro, si pulosoy macan na dali ko taruntui. Makuha nito, ampay kong kaagagan na tayo pura ipake, taparewa imasidya. Mapabuting yung balibolatan ng kabakoro na yatari na subali. Panay na tayo yatari sate. Ilaw boleh, ang kaasan na. Indo upa. O so, doon na indo upa. Tuli na tarumoy. Padalan na balibolan eh. Siru makoto, biasa tong kasan na tawe. Deni parewa, itu semua yang menghalangi. Bayangkan nih Pak Bu. Ang kataw pura manre daging unta, itu dalam riwayat. Manre daging unta na tasili isinna, tasili dagingnya ku isinna. Darat na tayo, nola rewa lo bolana, mapasila su. Natulita, iyero makalilay, nasa di nasa batulen, kero dagingnya, lepangnya sapi di palapaka romana tayo, nato do irisinna. 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pemilik palapak kurma ini. Maga paidi ladan na tayo bawang. Capak lokana tayo supak bawang. Memak burasa daw lokana tayo na bawang. Lai pasay na coba mana lasin na tayo cagorena na coba mana. Tegare. Dito ka to pinra makoro. Dinawanding alay tu balu-balu si pulungnya Pak Bu. Kau nasuruh ki coba dinawad diala tuh. Nggak boleh tuh. Dalam fikih itu misalnya maka ada si gompo lasena tahu maka dawad di coba maka dawad di dinawad diala. Ipapala milimen apa suruh jepurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dia pada ko napasalay maka khusus si coba ya na balu wading pada tu pabelu roti marose. Ako to lepang ukorong kami mataw khusus sokoron untuk yanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si dini gompo na yamanang dia naman dia lang alewe mesti papala milima alena pa jepuran. Itu aturannya. Makumono. Mega nih. Aja memang atas sekali kulay jamu manang matu. Pada memang nih, pada memang. Tapi kada itu patapahan itu, mapamulay apa angkat toje itu kanja nak to bodoh. Jadi itu nak kada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nasabak kang ko na jamin na dedi sa makarabay mato ko surumo dedi ja bisa gitu po kada depe dapat di mako itu iya na tuna kada nabi taja na megala da pakutana mo nasabari masusa ko pagka to makutana bu si tonra magni ko makyo maga si wadi gayal de kada de na wadi hara makar manga pe kosi sile bakoro maga di alin makutana manangi olo de masusa siko iya na tuna kada nabi jangan terlalu banyak bertanya iya na tuna kata pandita jamo badi je tu angkat tu gaga mamma ko to pandita nite den halala si to kanna tapi makara manca jirasa si ya olo de ko de nani sagi bakwadiro itu bakwan itu jadi itu didiamkan imu makko kukuto mana tu nabuka mana itu de no di makko itu kadang menjadi hal yang memberatkan. Iya. Mendari dia kalau kami sige witai maka dari je na tuju situngan ni tapi deto nama dosa betongan na angka bila bimakanja ko nule pigo tapi mesa si manci Yesus sama makona tu ya mi ko katanai ka matu podani kada mapitu jalurna bodani iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan kebaikan kebenaran bukan disembunyikan tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya kemudian kita 10 sidin dia tu je makan mereka apa aja makan mata teh 10 sidi jolo nomor sidi makan ka una wakaf yang kedua atau usahakan tasyareki buruknya toki masyara de baja pada tu ko pak dong si basyara ko buruk de baja pada na sabaya tu tau matewe tembus tu pakitan na loko to lino tembus tu pareng kalingan na demi tu tabali wi demi tangkalinge mape bali
Iya na tu ampai tau matewi ni lo doang matotu tau tuwe. Orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tau matewi tu ni lo doang tau tuwe. Nasabaya ko makadaki assalamu alaika ya ahlal kubur. Dia itu jawab wa alaikumussalam. Maka nami Nabi demo ang kalingi mape balik karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan asa Nabi lebih matarangi pareng kalingan atau matewe ni atau tuwe. Maka dia Nabi patapuluh jongkana aje mu musalaina on rapala mungangin ang kalinga mo petu to matewe. Ina tu ampai dia na wading ipau jate ko toloki burue. Dia na wading maka dia sikip atau biasa ye pacicerati lo tau mati korilala denis sagi makanya tu tau sikip kopi ko betul lo aja nah kan begitu penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tu nang kadena salai onrona kadaya ada tu ke sapa-sapa pak dongan na sabangka mona aku tulik kiri ngapa dongan. Makanya itu kata Allah siaraibi. Angka riwayat rampe makanya ko ni Juma itu nang ka ruhna tau mate pa itu parewa lo kibur. Ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat. Cuma marajimi di lo masyara ko ni Juma itu. Apa aku mi acori nabi ta masyara tate 10 si di piwan ni Juma na lo kibur. Mepi subuh na rewa. Maraji-raji kui dia tapi ya metoro ziarah kubur patatambe tapai apa makana bita ziarah kubur itu menambah iman na tatamba beto tapai ko toko kiburo isi monro ko to naoni jangkare manoni alati mani yang kalinga tanga benni to makadatu makoto matu ko mate yo pide lo masyara kubur to bawa mi HP apa marombongan mas selfie nasik. Napa maki buat status semoga dilapangkan kuburnya agak lapang lo mau mas selfie mereka tanaiki akasya kata si reki buruk na tomatota lalan nasi tahu akadua ya minagan na katalu ko pure mapa boting pak boting parwe melo baloki buruk maki upasang iya kode tulay setiap satu kali satu bulan cica na 30 dega gapada rio ranun na tutaw matewe na ko tolos siaray ada di kitab Muwatta Mali itu putolo masyara kubur baca surah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur satu kali supaya nur Allah berikan nur di alam kubur. Iya, namun yang mirota baca kalau ki masih ada kubur. Tahu sakang, ya makan jalan ada tutolo ke Jumat. Kalau itu lewat ni Jumat cukup hari Jumat. Iya, sakang. Jadi Eropa Sakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi yang ketiga kekamat tanah rako tanah rica nasale atau barang berharga tapakan jaki bagena wadding ibagi adele agagae nareko sapaka menemui keluarga maka dari bagi adele bawa nih misalnya maka dasi di miliar nataluk itu paki atau 5 ki tak 200 tanah juta bisa itu iya mina maka da malempa ya rone mak jujung makun reye kalau mendapati masalah angka dena melo ibagi rate itu baru kembali ke pembagian yang maka malempa erone mak jujungi makun reye tapi bukan hitung luas sekarang hitung nilai jaja tak kadang kegalung ukur si dihetoy angka to galung ukur 50 are na ronala roni si dihetoy 50 nala makun reye tidak mesti dinilai dulu lain nilai jolo apa angka tanah pak 10 miare nasi di miliar angka to tanah 5 hektar na 200 juta pak aku coba bulu emon bulu batu topak makir jadi makanya ini nilai mana ngijolo maka ada seko alinanya apa ibage makitu itu cara pembagian warisan kecuali ia panipake ye nareko dena sapaka keluarga ku bagi adele boleh dibagi adil itu maka dari bagi adil bawa ni maka dah talukun rom itu na pada manunu na talutoki baga tacisin rotak banai begitu enggak tu biasa istilah bawa tomate tapi dia kau penra di
Biasa kata kalinga wa tomate. Ia tiasanya wa tomate wakaf Pak, itu tidak boleh dijual. Ia tu wa tomate sitongan. Nah, itu tawana tomatewe, setiap hasilnya itu disedekahkan. Ya no riasa wa tomate, yo pu biasanya wa tomate, nigi morsu ya romalai. Makanya kau mak bagi warisan itu teh kena taruh dia nak bagaimana nih? Nak beringin kena taruh. Itu nasa wa tomate. Betul kan na. Iya ko mate kak matu na desi sa gagawat di mongkosoka nga yaman mo balu kamakiro. Tapi itu si Tuhan na tawana itu. Na kung ka balu itu tawana tomate iya na to na makunro to nga. Tapi dito ko penradi. Akibuaki akoro bu pak komeki mate engka mesti kagalut taci di tataro. Iya. Atang kau lawat ko to makalataro. Pomate kak matu pakai itu, pakai untuk wakaf. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Upakai ingat ki. Nasabak mage mega tu tak kalupa Pak. Lino na lupa iya lalangan. Paya tu pak kalinong mako pede lawi itu pede madodong. Ia ko 50 ni umuru na tawe na malasa de na tu na la rimende la sana la rinoman. Pura si malasa madodo situ mana pura si malasa pede no kekuatan na. Yo pokona na malasa magala itu ko purai. Ia mi ko 50 ni umuru na to malasa la rinoman. Iya. Ia ko makat de dina pasa dutu na nakadala po ngayon rasa ni. Iya. Tanra manamu ya tu. Iya upakai nga tu. Tapi makadaka onak sempajang angka telu aga-aga ajak tasalaya nomor si di sempajang ajak tasalaya sempajang perlu ya pi ko dia tu lema bere jamaah ko masigi ko na bola tajo tajama mako mo tu matuk na rebukaran hidayah pa asama to tu sempajang ko bola itu jami tu sempajang perlu ya mi ko to macawela ada pula ko masigi usahakan itu ko masigi pa angka tu kanjana ko ki masigi makalompo mu itu itu kanjana ko to masigi tu masempajang mega mu iparesa ya mi ko to jadi dia culeto ngale ko dapat telu to ngami iyo po ko to ko masigi ko ngata sali samo kada usala ya curi ni ko idi sala yo ko to masam paja di telu ni gaji ropani ga menerima koro dini risa paling 47 iyo po ko to mabere jama insyaallah pada mi sentere itu ya nang ka baterai 10 na baterai mate mo cili kami ko tangana tu mo pa yeto mako mati itu Pak bere jama ka Pak bere jama ki gimpe acipira bawan ni macumo tu iya mi ko to cadi di na baterai mate non lo cadi di dene me tu na mo pe ko bate matate ka gide me tu mako mati itu jadi itu apa maka nak bere jama tu angka tu baraka na bere jama iya dihisap berkelompok itu iya kemudian yang kedua pegai salawat telur di nabi ta sabak itu salawat baraka lo iya Pak maka daya akan makutan itu Nabi tahu ke malaikat Jibril maka da amal aga kaminan na puji pong Allah Ta'ala Jibril maka daya malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah iya naruh kaminan na puji pong Allah Ta'ala tiga salawat ini menibawang meki male salawat Jibril langka ada sana salawat Ibrahimiyah yaitu capat na tahiyat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ku makanaki malantela ada ya naro Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ku malampe mo pia kalabani sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril sana. Dua tu ya ku sallallahu ala Muhammad langsung. Engkau tu salawat nasang itu salawat pengantar salawat Jibril mato tapi nasin pengantar maka deh sallallahu alaika ya Rasulullah iya iya biasa ko tau mega karena nade na melo denu le wajah itu suruh baca sallallahu alaika ya Rasulullah itu diringankan seluruh kesusahan iya jadi di mana kemudian istighfar iya pak dosa itu dia dapat aja sinin na nita mata sinin na kung kataw na kala din ang kawabali na pa na bali pasti ka dosata makanya istighfar perbanyak iya jadi moro sempajang sholawat istighfar tapan nanungamu ya talo insyaallah ya kota tambah itu nici di tapalapari at itadega gasusah talo ko pada tarupa tawi malomoni hindi na taw salamat pa kami to namu masih mimite na saja to ji na niya iya kami to taw mako to pa taw malasati
Malah saat. Iya, kami matuto mako tu namo more mite na satole ni parereri. Iya kan? Iya. Tapi dito gago ko di. Alhamdulillah dito gaga mengaku. Iya, insyaallah. Iya, tapalapa dia tita insyaallah. Iya na malomo na ti na mode no to bakale kurtal mode mo to masam pajata haju ko makanja mo rampan na nyawa mo lo pada mo roba tau iya na tupa kaya ngasalamakan na nya tu. Nah, daripada tu 5 kali cuo aku masam pajak dia beli bola mio si cocok. Kata mako tu tapi depa tu na lolongan isa na sampajange ko kato ni si salah. Payo ko isa na sampajange makanja mo paringara mo berubah ahlakmu. Iya bi ko dia na makanja paringarang baca na mina pakanjaki dia na melot berubah ahlak itu. Makutiha. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.